zantarumikwa yemwe za efereni zirarutabaye reka zivuga imyato zirabikwiriye zirakarama uti ndigitatera cya mutabazi nyamucumitira kwica imana igakinga zisiga amaganya mu maguru y'ababisha gumaye amakuru y'urugamba abagereho baturage b'u Rwanda nimukomere turabatabaye efeni wewe ifitiho n'izitinya aho rukomeye ziracana inkekwe irya Nyungwe Gatunda na Nyaruguru bazababwira efeni wewe ifitiho n'izitinya aho rukomeye ziracana inkekwe yeye no kubatwana Nyabimata tuvuga ibigwi efeni wewe ifitiho n'izitinya aho rukomeye ziracana inkekwe Kagamuraga na hehe kw'ingabo zacu za efereni zikokeje igitutu uzakizwa n'amaguru ntuzadusiga tuzagucakira efeni wewe ifitiho n'izitinya aho rukomeye ziracana inkekwe zigizwe n'Abatutsi Abahutu n'Abatwa amadini yose asenga gusabira kure kuri iyo ngoma efeni wewe ifitiho n'izitinya aho rukomeye ziracana inkekwe ubwicanyi mu bana no mu bakuze ubuhotozi kubawe no kubarigisa ubwo bwicanyi bwawe butuna muri cumu tuzabukubaza efeni wewe ifitiho n'izitinya aho rukomeye ziracana inkekwe Bakunzi ba radio televiziyo Bwiyunge uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madamu Chantal Mutega. Banyarwandakazi turabanza kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Ndagushubuje mutumirwa wacu tugiye kuganira kuri uyu munsi. Madamu Chantal Mutega wafata umwanya ugasuhuza abakunzi bacu n'umutumirwa wacu ukamuha ikaze ndetse ukanatunyuriramo mu ncamake y'ikiganiro tugiye kuganira n'umutumirwa wacu wakabaririye Tona Steven Tambura nanjye ndamushuje. Ndagusuje Felicien dufatanije iki kiganiro nkabasuje abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye. Banyarwandakazi banyarwanda bakunzi ba radio televiziyo Bwiyunge amakuru akomeje gucicikana mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aravuga ko nyuma yuko ingabo za FLN intarumikwa zihanuriye indege ya kajugujugu y'ingabo za RDF Inkotanyi ubu noneho mu majyepfo y'u Rwanda no mu burengerazuba haravuga ko ingabo za FLN intarumikwa zikomeje kugaba ibitero ku Nkotanyi ndetse byanateye ubwoba bamwe mu bahatuye kuko ngo babona ko usibye guhunga nta kindi aho batuye hamaze kuba akarere k'imirwano. Ni muri urwo rwego rero twahisemo tubashakira inkuru nyayo tukaba twavuganye na Suliyetona Irambona Steven Tambura akaba ari umuvugizi wungirije wa ingabo za FLN intarumikwa kugira ngo aduhe amakuru nyayo kuri ibyo bitero bivugwa ko byagabwe mu burengerazuba no mu majyepfo y'u Rwanda bikozwe na FLN. Akaba ari muri iki kiganiro yatangiye atwemerera ko aribo bamaze iminsi bagaba ibi bitero kuri RDF Inkotanyi. Bwana Irambona Steven Tambura ndagusuhuje uri umuvugizi w'ingabo za FLN ndagira ngo ufata kanyu bansuza abadukurikiye bose abanyarwanda bose muri rusange hanyuma utubwire utumara amatsiko utubwire kuri ibi bitero bimaze iminsi bivugwa bigabwa kuri RDF mu majyepfo y'u Rwanda. Ijambo ni ryawe Liyetona Irambona Steven Tambura.
murakoze reka mbanze mbasuhuze ari abaduteze amatwi bari hirya no hino inshuti zacu ndetse n'abakurikiranye radio televiziyo ubwiyunge. Hanyuma rero nkuko wari wimbajije nibyo niko bimeze ni twebwe FRN Ntarumikwa dukomeje gahunda yacu yo kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo nabyo rero nitwe n'ubundi twabigabye kandi tukaba dukomeje kubikora nta gisibye. Kuko twatangarije abanyarwanda n'amahanga ko tuzahagarika imirwano ari uko leta ya FPR y'agatsiko n'igisirikare by'ubwoko bumwe bemeye ibiganiro n'abatavuga rumwe bose. Kuko uko bigomba kugenda ko ntabwo abanyarwanda bashobora kuguma ishyanga dufite igihugu cyacu. Nkuko nabo batemeye kuguma ishyanga bagafata intwaro niko natwe tugomba kubigenza nta yandi mahitamo FPR yaduhaye usibye gutaha tumaritse amaboko kandi nabo baranze gutaha bayamanitse. Natwe rero ntabwo tugomba kumanika amaboko nta yindi nzira usibye kwegura imbunda tukarwana uburenganzira bwacu. Turagushimiye bwana Suriyetona Steven Tambura Irambona. Nyuma yuko ingabo za FRN Intarumikwa zihanuye indege yo mu bwoko bwa kajugujugu ya RDF, nyuma yaho mumaze kugaba ibitero bingana iki? Mwatunyuriramo mukatubwira ibitero mumaze kugaba ukuntu bingana ndetse nuko byifashe mu karere aho muherereye bwana Suriyetona Steven Tambura. Urakoze wenda kugira ngo abanyarwanda babyumve neza nuko nkuko muri kubisoma ku bitangazamakuru no ku mbuga zitandukanye ntabwo twigeze duhagarika ibitero kuko kuva wambaza kwihanurwa ry'indege tumaze kugaba ibitero bigera kuri 4 kandi ahantu hatandukanye. Ngerageje kubyinjiramo ku buryo burambuye rero nuko mu karere ka Nyaruguru ku mugoroba ku itariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2021 ahagana isa 11:40 habaye imirwano hagati y'ingabo za FRN n'ingabo za RDF. Iyo mirwano rero yarangiye saa 12:10. Twarwaniye hafi y'inkengero za Nyungwe aho FRN ikomeje gukurikirana ingabo za RDF aho zimuriye ibirindiro. Aho iyo mirwano rero yabereye ni ku birindiro binini bya RDF biherereye ku musozi wa Rusekera mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Nyabimata. Iyo mirwano RDF yatakarijemo abasirikari 9 abandi barakomereka bagera kuri 13. Ariko FRN nta ngabo nimwe twatakarije muri iyo mirwano. Nanone ku itariki ya mbere Nyakanga 2021 FRN yagabye ibitero bibiri mu karere ka Nyaruguru aho ku isaha ya saa 4:45 ingabo za FRN zateye aho mu karere ka Nyaruguru zateze igico ingabo za RDF cyabanjirijwe no kugwa mu mutego w'ingabo za FRN. Abasirikare ba RDF bagera kuri 3 bahise bahasiga ubuzima abandi barakomereka. Byaje kugera nko mu masaha ya saa 5:40 nabwo ingabo za FRN zasakiranye n'ingabo za RDF zirarwana imirwano yarangiye isaa 6:10 z'amanywa. Ingabo za RDF rero zatakarijemo abasirikare 4. Ibyo bitero byombi byabereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Ruhinga. Igitero rero duheruka kugaba cyo twakigabye mu ntara y'Uburengerazuba itariki ya 6 Nyakanga 2021 aho twatatse ingabo za RDF zifite ibirindiro mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Nyamuzi umudugudu wa Muhiza. Ibirindiro birahitwa ku Cyurushara. Iyo mirwano rero yatangiye isaa 6 zuzuye irangira saa 7:10. Iyo mirwano ikaba yaraguyemo ingabo 6 za RDF abandi bagakomereka ariko FRN yo nta kibazo twigeze tugira ndetse kandi na n'ubu ngubu tukaba dukomeye nta kibazo dufite. Suriyetona Tambura, nyuma yo kumva ibyo tubwiye binteye kwibaza kuki ku itariki ya mbere Nyakanga mwaka 2021 aribwo mwahisemo kugaba ibitero byinshi? Ni kuki mwahisemo iyi tariki kandi tuzi ko ifite amateka akomeye mu Rwanda? Mwe nta kibabwiye? Urakoze kumbaza iki kibazo kuko ibijyanye n'iyi tariki ni kimwe mu byatumye dufata intwaro tukiyemeza kurwana kuko ibikorerwa mu Rwanda urebye ntiwabona uko bisobanura. Kuko twa dutangazwa no kubona ku isi yose u Rwanda rwo rutiziza umunsi mukuru w'igihugu uruti yindi yose, umunsi w'ubwigenge. Ku itariki nyayo u Rwanda ntiruwizihiza. Ndavuga itariki rwaboneyeho ubwigenge. Ibyo ni bya bindi abanyepolitike bakunze kuvuga ko FPR igenda ihindura cyangwa igoreka amateka y'u Rwanda. Ariko n'ubundi amateka ni amateka, ukuri ni ukuri, uraguhamba ariko ntigupfa igihe kiragera kukazuka.
ubirebye mu by'ukuri uwo munsi mu Rwanda udahabwa agaciro kawo, ariko n'ubundi birumvikana nta kuntu wakwizihiza ubwigenge udaha bene gihugu ubwo bwigenge ngo bishyire bizane mu gihugu cyabo. Ibyo rero ni ibyiyongera ku bibazo abanyarwanda bafite, kuko bigaragariza abanyarwanda n'amahanga ko ubwigenge babonye budahabwa agaciro na FPR mu Rwanda. Ahubwo ku munsi w'ubwigenge bakajya kwizihiriza umunsi mukuru w'ubwigenge ahandi nkaho u Rwanda rwo rutigeze rwigenga. Nagahoma munwa rwose kubona ejo bundi Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ajya kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge yifatanya n'igihugu cy'u Burundi. Biraye nta kindi bivuze, ni ukuvuga ko mu Rwanda nta bwigenge buhari, ahubwo u Rwanda n'ubu rukeneye kwigenga. U Burundi bivuze ko aribwo bufite ubwigenge, u Rwanda rwo nta bwigenge buhari. Nicyo bivuze. Iyo baba rero bawuha agaciro baba baremeye ko bigenze, ubu nta bwigenge bafite. Nicyo rero twebwe duharanira kugira ngo abanyarwanda babone ubwigenge. Ntabwo wata ibirori wanyu bihari ngo ujye kubivumba ahandi. Ni ukuvuga ko mu Rwanda nta bihari. Twe rero mu kugaba ibitero byinshi kuri iriya tariki ni ukugira ngo turusheho kuzirikana no kwibuka tunaha agaciro uriya munsi, no kwibuka bawubaharaniye bakawugeraho biyushya kuya kuko ni intwari. Kandi mu byo turwanira harimo n'uko uwo munsi wakongerwa ugahabwa agaciro kawo, kuko haba mu kuwizihiza ndetse no mu ngiro abanyarwanda bakishyira bakizana mu gihugu cyabo, bakabona ko kuko uburenganzira buhabwa umwenegihugu wese uri mu gihugu cyigenga. Banyarwandakazi, Banyarwanda, turacyari kumwe na Liyetona Irambona Steven Tambura. Mu Liyetona twaherukaga kumva General Kabarebe avuga ko nta muntu watera u Rwanda ngo amara isaha ku butaka bw'u Rwanda. Aho FRN itereye u Rwanda mu 2018 yahise aba ikiragi, kuko FRN yaramucecekesheje abura icyo kongera kubeshya abantu. None muri iyi minsi duherutse kumva avuga ko ibya FRN bigiye kurangira, kuko ngo abarundi barimo kwirwanya. Kuri ibyo nkamubwira iki? None se twavuga ko uburagi bwe burangiye, cyangwa FRN irakomeza kumugira ikiragi imuvuguruza mu bikorwa, nk'uko FRN yeretse Kagame ko iby'inkuta eshatu yari yaravuze byabaye ubugambo gusa. Muri Liyetona, ijambo ni iryanyu. Murakoze kumbaza iki kibazo cyiza. Icyo namubwira nuko ururimi ntaho ruhuriye n'umuntu, kandi none si burya aho bari baramenyereye ikinyoma babeshya amahanga akemera, ariko ubisi yose yarabamenye. Cyakora icyiza cya mbere nuko nawe yemeye ko FRN iriho kandi ari ikibazo mu majyepfo y'u Rwanda. Icya kabiri nuko yivugira ko RDF yananiwe kurwanya FRN, ko ikeneye ubufasha bw'ingabo z'u Burundi. Icya gatatu nuko FRN irwana n'u Rwanda, itarwana n'u Burundi, ntiba mu Burundi, ntifashwa n'u Burundi, ntituba ku butaka bw'u Burundi, tuba mu Rwanda. None FRN izahurira he n'u Burundi? Nta kibazo na kimwe dufitanye n'u Burundi, ahubwo u Rwanda rwo dufitanye ikibazo cyo kutubuza uburenganzira bwacu no kutubahiriza uburenganzira bwa bene gihugu. Gusa icyo navuga, kuko nta wakubuza guharanira uburenganzira bwawe, kandi kutagira uburenganzira n'urupfu mu zindi, ni nayo mpamvu umuntu arwana abuharanira ndetse akaba yanabupfira. Muri FRN rero icyo navuga ni iki: twararahiye ntituzasubira inyuma mpaka tugeze ku. Bwana Liyetona Steven Tambura, turagira ngo utumare amatsiko. Bimwe mu binyamakuru by'u Rwanda byanditse ko ingabo z'u Burundi mwatangiye kurwana nazo, ndetse binasobanura ko ngo kuva ku itariki 14 no ku itariki 15 batangiye kubahiga bukware. Aho muherereye mwagira ikintu mubibwiraho abanyarwanda, kuko ibyo bintu bavuga iba ari ukuri cyangwa atari ukuri, mwagira ikintu mubisobanuriraho abakunzi ba radio televiziyo y'ubwiyunge natwe ubwacu abanyarwanda muri rusange? Umva rero nkubwire wa munyamakuru we, rwose umuntu nakora ikintu cyiza uzamushimire, umuntu nakugabira ukura ubwatsi, hanyuma nubona ntacyo kuvuga ufite uzicecekere, kuko nuceceka ntawe uzabikugayira, kuko iyo uvuze ibinyoma ubeshya bikaza kumenyekana utagaciro. Aha ndashaka kuvuga iki rero? Ntabwo narinzi ko umuntu wize uvuga ko azi ubwenge
ashobora kubeshya akanabeshya binyujije mu nyandiko yitwa ko ari umunyamakuru wize wiyita umunyabwenge. Inkuru narayibonye ndatangara, ntago narinzi ko umunyamakuru nka Mukwaya Olivier ubwenge bwa mutoroka akandika ibintu nka biriya akabinyuza mu kinyamakuru nk'Igihe. Iki kinyamakuru gisomwa n'abiyita abahanga nabo bakemera kubeshywa. Cyokora yasebeje ikinyamakuru n'abanyamakuru n'umwuga akora. Ukuri ni uku rero, Koloneli Uwayo Juventus arahari, nta n'igicurane yigeze arwara. Ikindi iyi nkuru yasohotse twicaranye arumirwa, turayisomagwa mu kantu. Icyo navuga rero mbona ni iki: u Rwanda rufite ubwoba, rukaba rutangiye kwegera igihugu cy'u Burundi ngo barutegeke ikiguzi icyo ari cyo cyose, ariko barebe ko nibura babafasha FRN ibabijije icyuye. Ariko niya mayeri ya FPR nkaho igihugu cy'u Burundi cyobeye ko u Rwanda rwatangiye guhungabanya u Burundi muri 2015 muri kudeta ya General Niyombare, kandi icyo gihe CNRD FRN yari itaranashingwa kuko yashinzwe ku itariki 31 z'ukwa gatanu 2016, itangira imirwano mu Rwanda muri 2018. Ikindi ko ingabo za FRN zitaba mu Burundi, ko zitarwanira mu Burundi, babafashamo iki? Keretse ari ukubafatira impunzi zikunda FRN zimaze imyaka mu Burundi zarahunze FPR. Ariko igihugu cy'u Burundi cyo ni igihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ubw'impunzi, cyane ko n'abayobozi b'u Burundi bariho ubu ngubu abenshi babaye impunzi, nabo byarabagoye kandi bakaba bashyira mu gaciro. Ikindi nabonye banditse ko ngo chef d'état major Lieutenant General Habimana Hamada aherutse kuraswa bigizwemo uruhare na General Major Hakizimana Antoine Jeva ku bufatanye na Major Mugabo, ngo usanzwe ari umunyamabanga wihariye mu biro bya Lieutenant General Hamada. Ibi ni ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo u Rwanda nk'igihugu kivuga ko cyateye imbere mu buvuzi ni gifatirane kivuze uyu munyamakuru Mukwaya Olivier kuko afite ikibazo mu mutwe, usibye ko n'uwasoma ibyo yandika akabiha agaciro nawe yaba afite ikibazo nk'iki. Aba bose rero uyu munyamakuru Mukwaya yanditseho nta n'umwe ufite ikibazo na kimwe, barakomeye cyane. Bwana Surieto na Steven Tambura, ejo ko twabonye itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko mu karere k'amajyepfo hari imirwano ndetse babuza cyane cyane n'abanyamerika kwerekeza muri ako karere. Ariko leta y'u Rwanda igahitamo kurucikarumira, ikaba idashaka kubwiza abanyarwanda ukuri. Mwe mwagira ikintu mu bitubwiraho uko bihagaze aho ngaho, cyangwa abanyamerika tuzi ko atari abantu babeshya baba bakoze iperereza mbere yuko bagira icyo batangaza? Mwe mwagira icyo mu bitubwiraho iba mwarasomye iryo tangazo? Nibyo koko Amerika ni igihugu gikomeye ku isi, gifite ubushobozi kikamenya neza ukuri kwibera mu bindi bihugu. Mwibuke ko mbere yuko u Rwanda rwemera ko ruhanganye na FRN twari twabatangarije ko ibihugu bikomeye byamenye neza ko imirwano ibera ku butaka bw'u Rwanda bakoresheje ikoranabuhanga mu gihe Kigali yari ikibihishahisha. Icyo nabwira abanyarwanda n'amahanga nuko Amerika ari igihugu kidashobora gutangaza ibihuha cyangwa amakuru atariyo. Nakongera rero ngasaba ko abantu bakwirinda kugera muri ako karere k'amajyepfo kegereye Nyungwe, kuko ari akarere k'imirwano, ejo hatagira uhahutarira, kandi ibyo atari byo twifuza kuko imirwano ikomeje muri ako karere. Murakoze, ndabashimiye, ubwo wumva yumve. Nitwe tugushimira Lieutenant Irambona Steven Tambura. None nk'umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN intarumikwa, ni iki wasoza ubwira abanyarwanda n'inshuti zanyu zibakunda zinabashyigikiye? Ijambo ni ryanyu muri Lieutenant Irambona Steven Tambura. Mu gusoza rero nta byinshi navuga kuko abanyarwanda dukorana barabizi. FRN imvugira irasaba abanyarwanda cyane abababaye n'abababajwe n'akarengane k'ingoma ya FPR guhaguruka bagatera ingabo mu bitugu. Ingabo zabo za FRN zahagurukiye kurengera abanyarwanda kandi zikaba zariyemeje kutazasubira inyuma cyangwa ngo zisubire ku mugambi n'intego ziyemeje. No kuva ntabwo tuzawutezukaho. Twe rwose nta kubeshye, vuba baratabarwa kandi Imana turi kumwe. Bahumure, uru ni uruvumba rwa nyuma. Iraje bigenze neza. Murakoze cyane, nkaba mbashimiye nanabifuriza akazi keza. Kandi
banyarwandakazi twongeye kubashimira abakunzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge dushimira n'umutumirwa wacu w'uyu munsi kubera ko atugejeho amakuru yenda twibazaga cyangwa mwibazaga. Turababwira tuti radiyo televiziyo ubwiyunge ni radiyo yanyu, muze mutange ibitekerezo, mutange icyifuzo, kandi ndongera gushimira umutumirwa wacu w'uyu munsi kuba yabonetse akatuganiriza. Tunamusaba ko igihe tuzajya tumusaba cyangwa tumushaka kugira ngo atugezeho amakuru y'umwimerere uko ibintu byifasha aho baherereye azajya aboneka. Namwe rero bavandimwe muze mutange ibitekerezo byanyu, mutange icyifuzo uko mubona u Rwanda mwifuza uko rumeze, n'uburenganzira bwanyu. Turabatumiye kuri radiyo televiziyo ubwiyunge, mwari kumwe na Hategekimana Feliciane na Madamu Chantal Mutega, twabateguriye ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi. Murakoze. turakubona turyamiye amajanja ntitogoheka mu baturanyi bawe ntiwahungerayo murazirana. efe ni wewe wifitiye nizitinya aho rukomeye zihacana inkekwe. Abanyarwanda twese eferene ngurwubake uje hageze eferene ngurwubake zonga abanyarwanda eferene ngurwubake ducyorere impunzi eferene ngurwubake zadusubiza ibyacu eferene ngurwubake zadusubiza ijambo eferene ngurwubake. eferene wewe wifitiye nizitinya aho rukomeye zihacana inkekwe.